Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чолошан вешімдікі да қаға бөлі мәлімат. Ярмадамыздың милли күтлеви мәлімат васталарының тарихы вен кешафы бүгін конференцияда музакер етілді. Кефетлі донатмалар вентерьернің земаневей дизайна Семашқа адына яңы тіби мөсесе озның açılışына яқын. Ахмеджет Сакина Марлен Абдураимов ажеле ярдымға мұқтач. Алуштада кикбоксинг бойынша дүния чемпионатына азырлықлар башланды. Ачық Гоңол аятқаве халқына севда Бориф Атгоджановның бақыт сырыдыр. Қырым Үндеслік ве педагогика университетінде Қырымда милли күтлеве мәлімат васталары тарих, урфадетлер ве кележегі адлым мевзудай күнжелме милли конференция кечті. Бұр мейданда милли күтлеве мәлімат васталарының реберлері, алимлер, милли медини мұхтеретлерінің реслері ве муфтият векілері топланды. Тәфсілатлар Солтанеси Такаеванын лепхасында. Бақчылары да кестане, тоғудыр дане. Қырым Муэдислік и педагогика университетінде кечірілежек елми амели конференция Қырымтар халқы еріндан açılды. Мында журналистика сahasында оған экспертлер, алимлер ве медени мұхтариетлерінің темсілжілері топландылар. Олар Қырымда милли күтлеви мәлімат васталарының инкишафы бойынша музакерелер кечірелер. Сегодня есть национальные СМИ, которые имеют больше 100 лет истории. И они сегодня продолжают издаться. Это вот, если я не ошибаюсь, Янин Дуня уже больше 100 лет, да, Голуб Масиса уже 160 с лишним лет. И многие другие газеты, которые, к сожалению, вот. Конференция иштиракчилеріне миллет телеканалы ақында фильм көстерелер телевизион комплексін инкишафы вияны лейхалар Ахта генераль мудирінің муавины Севиля Эмиралиева тариф эте. Мы очень часто стараемся привлекать национальные общества для того, чтобы к праздникам они готовили какую-то речь на своих родных языках. Мы будем стараться развиваться, отвечать интересам наших телезрителей. Сейчас телеканал Милет наращивает национальный контент. Мы заполняем прайм-тайм. Я думаю, что вы все обратили внимание, что появляются новые проекты. А самое главное то, что они идут в прямом эфире. И это нам позволяет общаться с нашим телезрителем. Тілні, медениетні, милли урф адетлерні, Қырымның медени мирасыны сақламаға ве инкишаф этмеге Исмаил Гаспринский адына медиамеркез тарафындан чықарылған китаплар ярдым эте. Сотнями книг, подготовленные нашими преподавателями, учеными, были изданы. Это очень большое достижение. Многочисленные хрестоматии, монографии, учебники и так далее. Сегодня мы пользуемся, и весь Крым пользуется этими материалами. Я думаю, что такая работа будет продолжена, плотная работа Госкомнатса и нашего университета. Cumhuriyetте milli kütlevi malumat vastalarini inkişaf olunmasının mühimligini konferensiyanın her bir iştirakçısı kaydetti. Çünkü bu bizim zenginligimiz ve variyetimiz. Sultaniye Takayeva, Rafael Vahidov, Millet için. Ахмеджет живарында ерлешкен Семашқа адына яңы тіби меркез 98%-ға азар. Ярмаданын балабан тіби мөсесиясыны яңы донатмаларнен теменлеп башладылар. O не вақыт озның бірінші пациентлеріні қабыл етежек. Бұны Наджия Исаева біле. Мы находимся в аппаратной компьютерного томографа. 128 уров yapқан компьютер томографы Семашқа адына тіби мерkezінің яны yüksek seviyeli donatması бар. Оның ярдымымен insanın bütün vücudunu bakıp çıkmağa mümkün. O hastalıkның birinci stadiyasında біле тапа. На данный момент установлен стол, установлены медицинские консоли, установлена система освещения, система вентиляции сделана, и также для мединструментария завезена мебель. Шымды яны донатмалар кетіріле реанимацион бөлігі земаневи талапларға келіше мында экі компьютер ве экі магнит резонанслы томографлар амелият масасы ве рентген аппаратлары бар. Яны мерkezде хасталар толысынен тиби ярдым алып olacaklar. Мында земаневи бақувдан башлап ең қиын амелиятлар кечірілежек.
Лейханын муалифы мұнда екі esas вазифені бірлештіріп oldu. Bu hem yüksek seviyeli tabiat, hem sıcak muhit mevcutlығы. Hastahane odalarının divarlarında Qırım peyzajının resimleri var. Böyle dizayn hastalarının keyfini güzelleştirebilir. Her bir odada mexanikalı matraslar ve toşekler yerleştirildi. Toşekler üstünde hava, vakum ve kislorod için розеткалар donatılgan. Odalarda televizor bile var. Чтобы могли их использовать маломобильные группы населения. Такие, например, как откидная скамеечка для душа, поручень для унитаза, поручни возле раковины. Aşhane ve tıbbi merkezinin xadimleri için odalarda eksploatatsiyaga kirsetilmege hazır. Andaki dolaplar bir smena işçileri, yani 70-100 insan için yapılgan. Шкафчик для верхней одежды, шкафчик для спецодежды, которой он пользуется в учреждении. Также для обуви, которая находится на улице, и для хранения обуви, которая он находится на рабочем месте. İnженер системасы boyunca yapılgan işler endi tezden bitecek. Binanı 2017 senesinin sentyabr ayında kurup başladılar. Kurculukның umumi bendalığı 65.000 kvadrat metrini teşkil etti. Bina 12 katlı, mında uçaklar yeri ve patlavlar sığınağı da var. Tıbbi merkez açılganından o Rusiyanın en zemanevi hastahanelerinden birisi olacak. Semashka adına hastahanesinde bütün yanı donatmanı bu yılın sonunaca koyup bitirecekler. Gelecek yılın başında ise tıbbi kompleksini Sağlık Sağlav Vezirligi idarəsine keçirecekler. Надежда Исаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Добровольцы в городе Лейханын тешкелечилары президент грантларының екінші конкурсында ғалибе қазандылар. Олар Гоңолелер Лейхасының черчевесінде санат ве шер мұйты сасындаки лейхаларында иштирак етмек үшін Москва шеріне бардылар. Ахмеджете кечірілген матбуат конференциясы девамында есе иштиракчилер өзлерінің жыма территорияларына абаданлаштырылмасы бойынша лейхаларына тақдим еттілер. Gençler bu yıl içinde Cumhuriyetimizin парк везбарларында 60 тедбір кечірділер. Проект вошел в десятку проектов акселерации всероссийского проекта «Волонтеры культуры». Мы в рамках форума Тавриды проводили полезную программу, и в том числе волонтеры со всей страны участвовали в нашем проекте «Добровольцы в городе». Мы совместно с ними проводили эти мероприятия. Ахярда су алтында тапылған археологик предметлерінің депозитарии açılacak. Bu sergi Балықлавада сабық суасты гемелер музейінің бинасында ерлештірілежек. Депозитарийде Қара Денізінің түбінде тапылған объектлер тақдим етілежек. Bu лейхаға 5 миллион рублей керек олачағы белгіленді. Арби тарихи музейінің музирі Юрий Татараревнің айтқанына көре, манда асас мақсат тапылмаларны суда ерлештірмектір. Оның яратылмасы 2020 сенесіне планлаштырылды. Депозитарий, уже система разработана, мы подписали договор совместной деятельности. Это направление одобрено в Министерстве культуры Российской Федерации, одобрено в Министерстве обороны Российской Федерации. Ахмеджетнің Киевская соқағында әслі башлық қадыны ве осморны машына қақты. Қаза Семашка хастаханесі янында ірлешкен үш фенерінің янында юз берді. Бұна бозым чекімлер тақымыз шаат олды. Видеода көрінгені кіба әслі башлық қадын юк машинасының көпчеклері тубынды ята. Оз көзінен көргенлер айтқанларына көре араба оны бір қач метрге сөреп кетті. Өлгенлер yok, ама қадын аяғыны сындырды. Марлен Абдураимов ярдымға мұқтач. 35 яшлы еркек ақжигерлеріндегі рак хасталығының 4-ші стадиясында азап чеке. Паалы тедавиленовге пара етмей. 150 рублелік ілежілар тек бір айға ете. Бұндан да ғайры ойласынды екәне пара қазанған адамдар. Бізі мұқберміз Мухаммед Зикиряев тәфсилатларнен палашмаға азыр. Марлен элінде бандажнен апанен бірлікті екене оғлунен ойнай. А смотри, бабака, что тебе даст? Смотри. Что это такое? Вот, Трактор? Трактор, смотри, шарики. Вот шарик. Онай эверісі Марленде күчлі әл ағыртывлары башланды. Әкімлерге мұражат әткен сон, оңа 4-ші стадия ақжигерлер рак хасталығыны диагнозыны қойдылар. Оқырымда эндоуч химиотерапия кечті, амма бұл нәтиже бермеді. На данный момент знаем, что точно таблетки, эти лекарства, которые принимаем, дорогие. Устаю быстро.
Рука мне не рабочая, правая. Но врач сказал, что это все будет разрабатываться постепенно, опухоль уменьшается у него, метастазы тоже, потом будет уже реабилитация, то есть это все будет потом разрабатываться. Марленің анасы көз яшларыны зорнен тута, оның ичун баласының қасталығы фаджиадыр. Никогда не ожидала, что может такая болезнь нас сломить. Вот таким. Как не спрошу, у меня все нормально, у нас все хорошо, никогда ни на что не жаловался. А тут позвонили, что-то мне, говорит, рука сильно болит. Я говорю, сходи к врачу, проверься. Ходил до ортопеда, тот вроде бы сказал, что у него типа там трещины, назначил какие-то лечения, а боль все усиливалась и усиливалась. Ой, когда уже почти 3-й раз предложили сделать КТ. Сделали КТ, там и все и началось. Шымды Марленге радиация терапиясы керек, бір сеансының фиаты 250 000 рублей. Получается, у него 3 метастазов, это вот рука, локоть и, получается, у него позвоночник. Сделали 30 лучей, везде по 10, приостановили рост. И сейчас нужно ехать опять на лечение, делать ПЭТ-КТ, будем смотреть, как его опухоль. Нам сказали, будет он пить еще таблетированную химию. Шымды Марлен иләжларыны иче, оларының фиаты 150 000 рублені тешкіл ете. Бұ параларға алынған иләж тек бір айға ете. В Крыму нету таких. После того, как вы их принимаете, как-то на здоровье это сказывается? Улучшения есть какие-то? Улучшения есть, да, чуть-чуть. Хасталықтан эвел Марлен иш адамы олып чалышайды. Шымдыки вақыт хорантада ақча yok. Он был один-единственный кормилец в семье. То есть я в декрете, у меня маленький ребенок. И вот 10 месяцев назад это случилось. То есть я не работала, работал он один. Все, что мы от себя зависело, мы сделали. То есть все как бы это. А теперь вот нуждаемся в помощи, чтобы дальше продолжить лечение, потому что лечение очень дорогое. Ағыр хасталыққа оғыраған Марлен Абдураймавға палы тедавелінув керек. Оның қорантасы әркезна ярдымға чағыра. Мухаммед Зикреев, Виталий Голубев, Милет Ичон. Жанкөйде шедетлер өзгер ерлі 7-ші санлы мектепнің дамыны қопарып алды. Қырым бойынша Чосхан МЧС дәресінің матбуат қызметінде хабер еткенлеріне көре зарар көргенлер олмады. Жанкөй мемориятының башы Эдуард Селиванов шымды комиссия кетірілген зарарының миқдарыны сая деп айтты. В первую очередь займемся разборкой завалов. В школе сегодня объявлен неучебный день, с понедельника занятия будут возобновлены. Ну и затем восстановление. Сейчас работаем над этим. Ярмаданын 80-ден зияде мескен ері шедетлі ел нәтижесінде зарар көрді. Бұақта Крым энерганын матбуат қызметі хаберете. Бозуқала емчуқ еді қойу Жанкөй сақ Ақмезжет районларында веккерічте зарар кетірді. Мұнда сәкенлер электриктелері ұзылген айчын ұшықсыз қалды. Тамир етіжі бригадалар геже күндіз чалыша. Бұл ішлерде 400 адам ве 142 техника нұсқасы чалыша. Қырым татар милли әрекетінің ветераны Рифат Годженов өзінің 80 елығыны қайдатты. Ол халқы үшін Қырым татарларының ватанына авдет олынмасы үшін бойық есе қошқан адам. Рифат Бей Годженов әр вақыт милеті үшін ачық. Шымды де Қырым сәкенлерінің яшайшында фаал іштирак ете. Ватан перверінің аяты ақында мұғбиріміз Айше Шулакова девам ете. Очень рады вас поздравить. Спасибо. От лица всей нашей общественности, от администрации, поскольку такой скромный подарок, который, я думаю, где-то украсит ваш быт. Вот. Вам большое спасибо за то, что вы у нас есть. Достане кучахлашма ве бақшышлар. Қырым татар милли әрекетінің ветераны Рифат Годженов мұсафырыны қаршылай. Кеченлері у 80 елығыны қайдатты. Мұна бүгінде юбиляр хайырлавларны алмаға девам ете. Территориаль округның ребері Евгений Краснов БУФД сық болуна. Оның айтқанына көре Рифатаға иле референдумны ве сайлавларны кечті. Чоқ яшына бақмадан Уаляда Хапсихор көйінің яшайышында фаал иштирак ете. Вернулся на историческую родину и все эти годы старался помогать развиваться нашему селу. То есть он как активный общественник, еще и педагог. Изначально по образованию находит очень хороший подход к людям. Рифат Годженов 1939 сенесі Қапсықорда дүнияға келді. 6 яшында олғанда Құрантасының Орта Азияға сүргін етілді. Аляда ол вақшы вақалары ақылында қалды. Біз жол бойы кеткенде анау ақылма қалды. Күнеш қонғаны
и köpekler sonra bütün o adamların köpekleri bizim maşinanın ardından çapıp deniz akılında kaldı. Onun için bütün vakit şu manzara benim gözüm önümdeydi. Babam, anam da her vakit hapskorum söylerdiler, isterdiler buna kayıtmaya. Lekin onlara mümkün olmadı. Rifat Ağazinatı boyunca fizik Özbekistanda Oca'dan başlap müdirge kadar yol geçti. 30 yıldan ziyade pedagogik tecrübesi var. Bu biz 16 adam Moskva'da delegasyon olmamız buna fotoğrafya. Halkına vatanға avdet etmege yardım fıkırı Rifat Ağa'nı Kırım Tatar Milli Hareketine getirdi. Kısmet oldu son 67'den başlayıp vatanға kayıtmağa. Bizim için bu büyük yeniş. Büyük gururluk. Rifat Ağa'nın faal hareketi onun omur arkadaşının mirağını celp etti. Onun dostu, fikirdeşi oldu. Pечать ettirdim. Bunun milli hareketin 25 yıldan beri evde var idi maşinka, zinger, Nemetski zinger. Onu gecelerinin pечать ettirdim, son dağıtır idi. Al kitap betoner beri. Rifat Ağa Gojenov Kırımға 90. senelerinin başında avdet oldu. Babasının vesiyeti boyunca Doğma Kapsıkor köyüne kayıttı. Onun 3 balası, 9 torunu ve torunçası var. Geçenleri Gojenovlar korantası 56 yıllığını kaydetti. Cemaat faaliyetinden gayrı Rifat Ağa ziraat ile uğraşa, onun büyük meyve bahçesi var. Yana vatana göçkende dedim, geliniz biz birincide incir saçayıq, hurma и nar. Vatandaşları Rifat Ağa'nı qavi tabiatı, irade küçü, terelüvü ve vatanperverliği için hürmet eteler. Bütün olğan küçümüzünü geleceğimiz aydın, parlak olsun deyip sarf etişimiz gerek. Ben eminim geleceğimiz yaxşı olur. İnşallah bizler vatanperver olup, yaşlarımız da vatanperver olup yaşarlar. Ve özlerinin balalarına da bu babaların, anaların, dedelerin, kartanalarının vesiyetini sindirirler. Rifat Ağa sürgünlük, avdet ve inkişaf hakkında kitap yazmağa niyet etti ve vatanımızın inkişafına hisse koşmağa devam edecek. Ayşe Şulakova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ахмезжете Руссия этнографик музейінің сергісі açılды. Ипек yolu ve Rusya halklarının mirası adlı kolleksiya Kırımның этнографик muzeyinde taqdim etildi. Bu amili süslü sanatının 400'den ziyade eseri ağaç, ağaç ve teriden yasalgan mahsulatlardır. Kıymetli şeyler Rusya'nın bütün teritoriyasından Cenebi Sibir'den başlap Şimali Причерноморьеге жайылды. Мы ее показывали в Испании, в музее города Валенсии. Мы ее показывали в 2 городах в Китае, в Пекине и в Ухане. Ну и она прошла, значит, по столицам наших, значит, ближайших союзников. То есть в Баку была, в Астане, значит, внутри страны она экспонировалась в Уфе. Санкт-Петербург şehrindeki etnografik muzeyinin eksponatlары 19 ve 20 asırlarından başlap Rusya'nın hepsi halklarının mirasını saklay, hamili süslü sanat ustalarının işlerini eristegen köre bile. Sergi gelecek yılının 25 fevraline kadar çalışacak. Kickboxing boyunca Rusya'nın jima takımı dünya çempionatına hazırlana. O noyabr'ın 23'ünden dekabr'ın 1'ine Türkiye'nin paytaxtında geçirilecek. İdmanlar alışta da geçe. Memleketimizin jima takımı onun terkibi ve idmanlar hakkında muhbirimiz Muhammed Zekeriyaev tarif etti. Рингте спарринг. Грушаларга урувлар. Rusya'nın jima takımı için kickboxing boyunca dünya çempionatına hazırlık ayrıca mühim tedbirdir. 3 kerelik idman çapuvnen sabah meşguliyetleri çiftlerde kunduzlik uğraşıvları ve akşam sparinglerden geçe. Основная подготовка, конечно же, была в домашних условиях у спортсменов, поскольку сейчас сюда съехались все сильнейшие со всей России. Вот. А здесь уже, скажем так, двухнедельный подводящий сбор к соревнованиям, чтобы спортсмены обменялись опытом. Мы посмотрели, насколько они готовы, отрихтовали технику и уже выработали определенную тактику для чемпионата.
Крымский адлы Русия чима такымларының спортив азырлық мерkezінде бұтыны мемлекетіміздің ән яқшы кикбоксчылар идмалаша. Бұл пойтфайтинг бөлігінде 13 адам ве фул контакт бөлігінде 19 спортчы. Рафаэль Айсов Самарадан келді. 8 яшында тэквондо спорт чештінен оғрашы башлады. Бір елдан сон кикбоксинге кечті. Шымды спортчының 200-ден зияды медалі бар. Олардың арасында Дүния ве Авропа чемпионатында қазанылған мукафатлар. Этот чемпионат мира мне дался очень-очень тяжело, потому что я участвовал в 2 первенствах мира по юниорам, в 1 чемпионате мира по взрослым уже. И становился на всех 3 турнирах, я становился всего лишь финалистом турнира. В этом году мне все-таки удалось завоевать золото. Харамсакина Анастасия Малиновская кикбоксинг бойынша Русия жима тақымы теркібінде 1 ел. Яш спортчы әнді дүнияның вице-чемпионы олды. Шымды яны ғалебелерге азырлана. В Турции, конечно, хочется занять 1 место. Буду делать все возможное для этого. 32 адамдан ибарет олған Русия жима тақымы 2 күнден сон Түркияге кикбоксинг бойынша дүния чемпионатына ел алacak. Идманчылар ватанға ғалебенен қайтачақларына еминлер. Мухаммед Зекиряев, Виталий Голубев, Милет үшін. Келечек ратлық күнлері бала паркында еді бедавай гленже кечірілежек. Бұақта паркның мудиры Антон Якулевич хабиратта кычек сәкенлерінің мерақлы конкурслар беклей. Олар ерве комплиментлер угренежеклер, хайрла варқалары ве оригиналь бақшышларына азырлай жақлар. Жумартесі күні өсі аналар күніне бағышланған программа кечірілежек. Балалар күнін сонында супер қараманлар квестінде иштирак етіп, иделеріні ала білежеклер. Шымдықыда қаға бұл хаберлерінің әпсі еді рекламы бөлігінден сон авар ретіні қачырманыз хайрлы ақшамлар.